And in that city, na katika mji huo, when the gates will open, wakati malango yatafunguka, and the security officers called angels are there, na sasa wale walinzi wa usalama waitwa malaika wako pale, and then you begin to walk, halafu unaanza kutembea the mighty walk, yule mtembeo mkuu, and you start now to walk into the city. na sasa ni wakati wa kutembea kwa ujasiri kuingia katika mji. And you see Peter, Na utamwona Petro, oh James, how are you? Yakobo, uko namna gani? And your walk is here. Isaiah, I greet you. That was a good article you wrote. Na unatembea ukisema kwamba Isaya anakusalimia, hilo lilikuwa Jeremiah, thank you very much for that work. Yeremia, asante sana kwa hiyo kazi. But I want to see Jesus, the one who died for me. I want to see Jesus. And you'll see him face to face. Oh, if you ask me, for me I'll go in my stomach. I'll go on the stomach and lie down and cry and tell him, Lord, you need it for me.